Omugyera gwa Rwizi nigutandikira omu nshozi za Buhweju gushuka amaizi omu nyanja za Lake Mburo, Kachera, Kijanabaro hamwe na Lake Victoria kandi nigwejunusibwa districts 13 z'omu kyanga kya Ankole hamwe n'ebicweka ebindi. Okutongoza huriro y'okubyara emiti kubiira omu Seeru Yambarara High School omu Ruhalo Ward omuri Mbarara City North kandi emiti erikurenga 600 niyebirwe. Tukaba nitufa turwanise ebigwererezi byona na muri ekituresera aha River Rwizi nokugira ngu twabyareho emiti twarwanisa okwijurana kw'omugyera ogu. River Rwizi nekira kwijura munonga omu bwire bw'enjura oshanga abantu barwara endwara za typhoid na cholera omuri Mbarara. Batushirire twine ekibakweta ESG, Environmental Sustainability Governance, twimukiramu kugira ngu saving the world. Akatata nakyo tata saving environment emiti ngiya kushishikara munonga environment nanga kwa save so well tuza kufuna emiti etoraretaha tukaplantinga konkeri zoba tuija kwiguraho utora amaririze ka management yona tuza kuija tukwatanise na Mr. Emmanuel turengo twabyara emiti yayamba ninga ya reservinga omwega witu. Reverend Joseph Turiamusimo orikujunanwa habya amataka habwa diocese ya Ankole kandi ojwekire Bishop w'obureberezi obwa Associate Professor Fred Sheldon Mwesigwa nagira ngo kurinda omugyera gwa Rwizi n'ekintu kikora habo kuba amaizi nigo magara g'abanyambarara hamwe n'ensi ezindi eziherire omugyera ogu otireho n'amatungo n'ebihingwa. I think ekiwana orinde eki noba nokora ekiri global ninga shekensi yona. Correct. Turukurinda aha honka kwehe cyakikozerwe ntuba twasevinga ensi yona. Wende nsimo mureberezo kwikiriza in partnership with the National Water okureba ngo ekintu kibaho ekyo kurinda ebyo buhangwa. Wende nza kubyara umugano ogwo mwizina ryo mureberezo wankore. Ekigombe ekye kitu ekya Action in Disaster Training Services. Ntutekatika ngu nki itwe nk'abantu baburijo ntubasa kugira ekitwakoraho tukareka ngo ubwo mugyera gwa River Rwizi twagugaruraho nko kugwabire gure enyumaho mbwene hatwo kureba omugyera ogwo amyize ugakusha nitaka bitu no babyire Miteji ahimisubwe nashaba bebembeza hamwe nabebyo kwerinda kubahwera mu kurwanisa amatungo agarukushishe mitero kubyarwa. Enda kushaba Mbarara City Council eteho ikiragiro eke kubasa kuturindise Miteji tiyagire entahirizi abantu abakujisisha abantu abakurisiza ebikoko byabo abantu abateyine murumo abakoresiza hwenjaye bakiza bakajukura hata haze hekiragiro ecyakabasa kurinda emiti yitweje nyensya eje mitete ijetwe simsis.